Oke, yo what's up guys, welcome back to my channel, yaitu di channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi di video kali ini guys, saya mau makan ini lagi guys. Ini ada goreng kucai lagi ya. Wah, karena goreng kucai itu enak ya. Di sini ada juga seperti andalan seperti sebelumnya ya, petai guys. Dan di sini juga ada asin tanjan, sambal terasi dan telur kocek guys. Lah kita langsung aja makannya sebelum hujan nanti gelap gitu guys. Sebelum makan kita berdoa dulu ya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Goreng kucai guys. Wah, enak guys. Apa tuh? Enak guys. Agak awet guys kulitnya. Gede guys. Kita lihat guys.
Hmm. 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 Wah. Hmm. 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 Emang paling enaknya guys, kucai. Ini cok. Ih, ketana ini. Hmm. 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 Ini petainya kolot, berlubang guys, petainya pasti ada ulatnya guys. Kita buka tadi yang berlubang mana? Yang berlubang. Hmm. Ada guys. Gak ada guys, gak ada ulatnya ya. Hmm. 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 Pada jatuh guys. Hmm. 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 Ah.
minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah guys ya, habis. Ya Allah, wah enak guys. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.